Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Thisen luan na ram ke puile si halral rel na mun Afghanistan bi chian na part 1 kan hriat theu angin NATO si paite le US si paite chuan Afghanistan an chua san fel trap to a USA President Joe Biden an asoi danin September ni som pakhata kanin la chuak vekang ati ani kha September ni som pakhata ti kherna chan kha Al-Qaeda helten New York khopuya World Trade Center WTC an be hriat ring na le nunna chan ta te sun na te po ani ta ve angchu kan subject hi azaw em awangin atoi thai ang berin apoi mo zo lai lai chau I han bi thuak te ang zora tamber le khovel mak te em chu USA hian engwanga Afghanistan hi chua san thut mai nge ani ti hian I ome USA hian Afghanistan a hian an na an zo fel to nga yem USA in Afghanistan a athil tum ber nia lang chu sangni pakhat kuma World Trade Center bom chevek tu Osama bin Laden tha khani a mase sangni som pakhat kuma andu ber Osama bin Laden chu anda thato a chuti ni si vo in thlengin enge an lati reng USA hian hel hi angam ngang lova a in thiar film san ta emni Khovel police ti hiala kan lo hriat thin USA ramro pui tak hian Taliban emo Al-Qaeda helpol mai chu ngam lo thu reng ha om lo ral thuam le technology thaber beranaya angam lutuk ti hi thil chiang sa ani Afghanistan a helpol tukdol hi USA thil tumber alo ni lo hrim ti na emni hei hi adik ber ta ome vo in thleng hian Afghanistan a hian Al-Qaeda le Taliban an la om reng Al-Qaeda hi chuti min hu hanga to lo ma se hun rei lo te chunga ron vung le thut thei an la ni renga an root le network zong chut cha la ni lo Taliban phei chu tukdol chu soi lo USA sarkar mewin a in biak ram pui zo ka ni kha ani si chuan USA hian enge alati bera Afghanistan helpol te khan engwanga World Trade Center kha beinge an ni Taliban le Al-Qaeda te hi tudin chuange enge an thil tumber ni ta ang heng zong hrethiam tur chuan history kan en masaka ngai don ani khovel indo pui pani na top sang khat zakwa somli pasari atanga kolwar hun lai khan Soviet Union USSR le USA kha khovela major power nei thei pani anron ni ta a chungnung zo kanin chu na lama kolwar kan ti kha alo thleng nge ani kha khati lai khan Afghanistan hi Soviet Union khan thui takin a thununa sumdon na le kongrang sanga khan a thu hnuai viawani kha USA khovela keikani inti khan kutkuang ko alo thlir liam mai kha athiam bik lo tlat mai Afghanistan rama Soviet Union khan bu a khwar nget zelani chuan an thu nei na zau zelin Middle East lama te an rama zau zel don ti hai hek lo le mase Afghanistan ram chunga vapong indo pui ngot thu ombok si lo chuta tak chuan si halputar ril tram poi sak nei lo Pakistan lo lang ta ani khati lai khan Afghanistan ram mi pui ta kha hlom ni a then an ni a communist pol le Islamic pol te an ni Soviet Union khan communist pol kha a thlopa wangin USA kei pui chuan Pakistan si halmang tangka in Islam pol kha a support veta ani ti chuan USA chuan Pakistan sarkar chu sumle paya vur ta char maya Pakistan chu broker atangin Afghanistan a Soviet thlop donan helpola din ta a sangkha zakwa somret pariat chhovel khan Al-Qaeda le Taliban te kha alo piang ta ani Pakistan President Louis Parvez Musharraf ngein video interview an nei na a Al-Qaeda le Taliban te hi Pakistan sarkar in adin training le ral thuam thlenga apek vekani thu asoi ni kha Pakistan po hian USA hi amang tangkai hle a Afghanistan a USA lam tangtur helho asiam lai vek hian Kashmir lama India beitu tur helpol siam nan hian USA sumle pai kha amang reng boka ti chuan lung pakhatin savapani avom thla ani chu
tichuan Pakistan mangin USA chuan Soviet Union chu Afghanistan atangina chuak ta a sangkha zakwa somret pakwa khan anin hnuk dokta ani kha sangkha zakwa somkwa pakhata Soviet Union po ake dar tange nge a chuti ani si chuan USA hian Pakistan hne na sumpe reng na chan tur nei to lo ti na ania Pakistan tan chuan amang an thlak ta hle mai ma se si halputar America thaulo tem vir to khan afin verve ka ron chuata a mujahidin fighter inte Taliban le Al-Qaeda te kha USA hian democracy ansa khwa annun phung inrel boldan ron chom luta Islam dan paljut le chimral tuma puin tin kong dangdanga minin an thluak a suk sakta a America huat na le Islamist lampian tharna anei tir le ta ani tichuan Al-Qaeda le Taliban te chu firfiak bol ramtana nok anga USA na ngai theina turin che ta tho tir ta vak thina kongkrang sangin USA poya khoi tir ta reng boka Nairobi Kenya rama US embassy te abei tira tichuan September sang ni pakhata World Trade Center beina te po kha aloni ta zel mai ani achan ber chu USA sumaron luan lu le theina tur chan boina siamatum mase si halputar hian ama vultu apu hi abum tluan tling thei ta bik lova sang ni som pakhata khan Al-Qaeda le Taliban bei turin USA chuan tu emoroi boi to lovin a sipai te nge mai chu Afghanistan ram chunga aron da luta a Osama bin Laden te po USA sipai thami SEAL Team 6 te nge in an thatta ani kha Pakistan le USA hi an chefu vaklo ve ve ni inalang USA in Afghanistan rama Soviet Union beina tura Pakistan sarkar kaltlanga arin le avul len Al-Qaeda le Taliban te chuan Soviet Union ake darta ka wangin na an nei to lova USA po in sum le paya avur reng na chan tur nei to bik lo mase an broker lep tam tak na ya sumdong Pakistan sarkarin USA sum le pailak lu zel dan ko nga ngai tua mewa wanga afui por an thluwa ka suk sakta khel pol te kal zel Taliban ten tuna Afghanistan ramchu an op me kani ti kan hreto a USA po hian Taliban ho hi suat atum ngai lem lo World Trade Center be na hiala thlenta ka wanga amazing haptu Al-Qaeda le an ho tu pa Osama bin Laden tha ba kha Afghanistan a hian tumdang vaka nei to lo ti po alang chiang ta veu mai hei wang hian ita ber mai o mange tuna USA na sipai te alak chuatak mai hi aral thuam siam vekin ama aka ta ka wanga a mai phi fai na chu a zota ni inalang thisen luan na ram Afghanistan bi chen na pa tru pi le pu te chuan mi hring in siam thatnan khoduranga yan lo ti thina Afghanistan siam thatnan hian eng tak ngai ve angmo ramzau tak mi hring makte duai somli vel omna ram leilung hausa tak si a chunga chengten an la man tangkai thei si lo ami chengte la hlom hrang hranga in then khovel ramro pui ber USA me upo ina atuam hlom thei manglo Afghanistan chu Taliban helpol mi sing sari vel or chau chuan an han opri chu ni a AK-47 nen office do kan sang ber berte an han luata ania pen le lekha aya silai mang thiam jok inrem na thule la aya machine gun le RPG chul nel jok lat te hian ramro rel na le sarkar en kol na na hi an tlin chi angem mani ke ading theilo ram dang drip khai chunga nung ram Afghanistan malam hun hi engtin nge ani zel don ti te I han bi chhun zom le donang miang UNSC meeting thu chua chuan Afghanistan hian firfiak pol in zom puyemo firfiak zonga che te mo firfiak lam kai noi hrim hrima malak na anaya ni vai chuan UN sipai ten an lu chil nga lang ti in apuan khum dum reng baya he Taliban ro opna regime hi US UK France Germany le adang te hian sarkar pa ngai anga recognize in ram le ram indor na mumal takan nei pui mai mel si lova sum le pai ai le barlam thil lam aya riam threinga azok Taliban te mabak hi akau hle mai Taliban ring tu Pakistan hian a in mong zom pui mai arin om si lova Pakistan hi Financial Action Task Force FATF Grey Lisa a reng to mai si a Taliban nen in zom ta se G7 te hian an hrek ro le mai om si a
Pakistan la ramre thei ve takani boxi chu mai ba ka Taliban te hian Pakistan mi sing sari layan that to ti Pakistan President Imran Khan nge yana soya Pakistan hian Balochistan lama Afghanistan mi te nasa takina ngai sa ve thung bok an missile Ghaznavi Gauri wan le tu te hi engwanga Afghanistan a nam then khat ming putir mai nge ani ang China khiana missile turu tak tak te khi Arunachali Manipuri Mizo Naga ti mingvo in kan lam hoin rontin ko vu mai reng seng chuan thin thia muta har sa ve ngotang le chu tianga ni si chuan Taliban te hi tuin nge pui thaya pui duang tunlai khovel din mun le thil kal dan te en chuan kho chak sakai kho thlang lam te hrek na po barakhon du lo khovela kai kani inti venga China hi kan soila nangai ve ta ani China hian Arab ramatanga tui al thei achok lu na le asum don na konga inkalpo na kong zong te utho hi tui puya ani a tuna phei chuan Indian Ocean lama a fe kong hi man lai angin a him to bik lo India hian a hrek ve vai chuan Pacific Ocean lama tangina let thum vela hla a hel ko la ngai ngei dona a hau tak hle to ang asamin kar ni khat lek chung min hrek po khan kan buai tran ti deuh chu ni khamo chu wangin Afghanistan ne na anin rina la ya hian khomwal fe kong sial tlang thei vai seng chuan ale tam takin anuk na in a sen so pot lem jok don ani hei hi China Belt and Road Initiative ne na expansionism kalpui mek Asia rambung tam jok thiam taka lon thanga a o tira thunun chhomek tu hian chil thlifar du in a thlireng mai si ani Afghanistan Taliban te chuan cham mai theidin hmuna ding mek te hi in siam rempuya har sa lo to pangle Taliban ho tu pa ngei po in China ne na anin kung kai na atha a thuizo ka kalpui ngei an tumpo a soi nge a tin China po in chu tiang chuan a soi ve boka ma se khovel op tu nia in chal amaron king ve mek tu China ngai theilo tu USA hian amai mi chin san mai bik ero arin om lo hle thung hetia China lo lian zel na tur dal tu tur man ro atan hian Pakistan laka ason Taliban te hi man atum le mayangem he wang hi amni Taliban te ro chun tura ral thuam le thlo theina te hial po thiam taka atlan san lui tak mai kha ti te chu hunin ala hril zelang chu indona tak taka intran mek tun na ya Afghanistan Vice President Amrullah Saleh chuan an Ramadan article somruk pasari na mangin President na in puang ti kan hria a engti kong zong po in Taliban thun huaya anin tuklu don lo thu apuang hem mai ni kha tuna hiana pian na mun pan sir lama anin kul meka panch sir hi Taliban te hian an la thunun ngai lo hrim bokani chu mai ba ka Amar Shah Masud Afghanistan General Rorum le to khir tak mai Afghanistan Defense Minister te po lo ni to thin sang khazakwa somret pasari borvela Soviet Union dawlaya Afghan hero an lo ti hial thin fapa apa aima a mitam takin an da chung nung zok Ahmad Masud chuan Afghanistan sipai tam tak Taliban laka biruta te chu Pansir Valley a hian a kau khom boka marlama cheng pol rang te intel khom hian anti Taliban pol anti mai Northern Alliance Front chu tuna president anga in chalta Amrullah Saleh ho tenen dinin Taliban tenen anin kap tran der to bok he indona hian nunna a hele don mange heram mobile phone aya silai man tlom jok na ami cheng te po thlok aya ti rol nga jok te malam hi anel om vak lo khop mai kanan rama chuan khoizu le bong hute aluanga Afghanistan rama ero chuan thisen aluang ve thung tuba ule daulung inkara om poi soilo nu nau thlabar le mang angte lalpan om puin veng himmol te se khotlang ke puile a mei hian tumru kan la nei chawem ni Russia palai report a khan Ashraf Ghani Afghan President la cheta khan poisa tam tham tak mai dollar makta duai za somruk India poisa chuan vebel che sing khat sang khat somriat pakot chuang lai mai atlan chet pui tia soya heti zat poisa hi khoya tanga anei nge ni ang president ni wang main democracy rama ngat phei chuan heti zozai poisa hi withdraw ngal rum the ni lova finance minister tele mi poimo dang in thurwala che tanga yang
chu tiang thil thleng report engma om bok si lova Central Bank po in chu tiang thu chu engma anei lo bok chu tiang ani chuan a poisa zat amount kha engtiar thei nge an ni a petu om lo chuan a zat hriat thei ani donem ni tuin nge poisa chu peta ang ram pakhat president din mun meu po tlan chiat san phal tur khopa poisa petu hi khotlang kei pui vek khan aram bial chung aron la fang le don te hi ani thayangem khotlang kei pui vek khan aram bial chung aron la fang le don te hi ani thayangem heti china hian kan du tok ri photange thi tura piang hring fa te hi kan sahim na le dam kho chuanan kanin dawa wangin kan thile si thin